aya a week ago. Ati umwana w'umuhungu abaza icyo mwarabuze. Niba umugabo arimo arandikira umutipe yitwa Mavini. Kumbe w'abanyamakuru twabonye barabinjana umukizo agiye gutabara kana. Mbanza yarishiri w'uyu mugabo. Nimba yararokotse wa munsi je ne connais pas. Jijaya nini? Banyarwandakazi, telescopic fixie, hybrid car services and repair. Baje nk'igisubizo ku banyarwanda ku bantu batuza imodoka z'ama hybrid cyangwa se ama hybrid hamwe n'abantu batuza imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandelle. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga ukibaruka Kicukiro centre utaragira ukirenga meru Gatenga gatoya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki turebaho. Dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane, harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekran yawe, akora ku modoka yawe rikaka uburyo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. Dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane n'izindi turazikora ariko izi nizo twazobereyemo cyane. Mutugane aracyari Sagara da Premier umva. Buri uzakira n'umuntu uzataganiza wanjye ukeneye abo bana ari bugure aragutegereje. Yera hano nk'intumwa.